Hola, jaz sem Jovana. Jaz sem Kristina. Midva sva študentki Univerze v Mariboru in Erasmus ambasadorki na Fakulteti za energetiko. Trenutno sva na Erasmus izmenjavi na Politehnični univerzi v Barceloni. Zakaj sva izbrali Barcelono? Jaz sem 5 let nazaj obiskala Barcelono in na prvi pogled se zaljubila v mesto, tako da sem predlagala svoji sošolki, da gremo tja na izmenjavo. V istem času smo študirale, potovale in spoznale tuje jezike, kulturo in tradicije. Spoznali smo dosti študentov iz celega sveta in dobile prijatelje za celotno življenje. Podpirava in spodbujava vse študente, da se prijavijo na Erasmus izmenjavo, kjer taj čas študentskega življenja ne boste nikoli pozabili. Posnetek, ki sledi, vam bo povedal več kot besede. Prijavi se na Erasmus izmenjavo tudi ti. Hi. I just wanna say hello. I was just taking a walk in this deepness we belong to. In Spain we call it soledad. In Spain we say it's amargura. In Spain we say ay me desangro. In Spain we say ¿qué coño hago? In Spain we say joder que largo. In Spain we call it soledad. I just wanna say hello. Hola, hola, hola. I was just taking a walk in this deepness we belong to. In Spain we call it soledad. In Spain we say it's amargura. In Spain we say ay qué desastre. In Spain we say ay me desangro. Llama a alguien que me muero. Quiero, pero ay que me muero. In Spain we call it soledad. In Spain we don't know where to go. In Spain our feelings are so strong. Sometimes our hearts